Hallo, agus fáilte ar a bhfuil agus CBBC ALBA. Séide hynne in darna láid earliach a hawn, agus am in ddáchas go bhfuil jofiach gannach a bhfuil na haisiadal íonú gus píseach thars ur bethe agus behanan Neach-ealain. Hanna bhíach hacamsa thucam anna brúatar. Han vi dala bhí nam Neach-ealain modern. Ealain. Yeah. They eacheth a hydjanu in sack. Ha mi tors an tuil a bhí na sear tro Neach-ealain. Agus lis go bhfuil mi go fialaí, vid mi na níní seachad in asci. Wel Zach hasyn fer yw amasoch. Janach sy'n cron y sŵlan chéit. Yeah. Kerst Emily, ha mi cínseach go bhfuil amas na blanúra íonseach ag a féin. Hau Zach, ha mi ar son oprochig ag na hwyd bardoch. Barstoch? In bús ysgrifach barstoch? Bí, nes y lefi mi pís hwyd yn rast ysgrif mi yn nuri. Agus hafas am na chalach o mari sy'n ha ag mi bagan oproch a janu. Ach, bi pís ur ag am hwyd an y grasiach. Kerst ma, gaid yr hyrsi sy'n sio. Jich mi cepada ar son malón, agus as a iau va mi gyma lán. Ach va vreim ac ymhast ar son pacad chryspin, agus glanya sŵ ydy janu a olan. Ai ha tor obrach a iar sast Emily. Package crispin. Kjars ma ha sy'n y hiad rawn yan y hiad fys bardoch gan blonur Joshua. Wat er son nog lijntje? Smee ha. O ski de niche hou gealing. Le traaien snook agus moed lan saling. Ha in het bol jaun a ham neer valjoch. Agus mara ku blaste a hakema spiesroch. Emily, was het oversach? Ga, ro. Va! Kimmer is jullie de skillen penti akamse ganjoks. Vat een la aketse zo'n skutal shinne schrijven. Skutel. Zak, shepis jalain ysgrif ni. Emily, mur lan saling. Ga je muraun a sönisch saling. Wel. Oversach, Emily. Oversach.